Nalazimo se u novo opremljenom kabinetu elektronike i robotike u Tehničkoj školi Nikole Tesle Vukovar. Trenutno školu pohađa 400 učenika iz područja Vukovara i okolice. Učenicima pokušavamo i nadam se uspijemo prenijeti vještine i znanja iz područja elektronike, robotike, automatike, programiranja mobilnih uređaja, mikroupravljača, svega onoga što će i danas, sutra zateći u novim proizvodnim pogonima. Opće poznato da škole same nisu u mogućnosti rješavati problem opremanja kabineta i učiona, posebno danas kada se tehnika i tehnologija razvija vrlo velikom brzinom, stalno nam dolaze novi uređaji, novi sustavi. Jednostavno više nismo mogli čekati, nego smo shvatili da nastavnici moraju da uzmu stvar u svoje ruke. Za pomoć smo se obratili Zakladi Novo sutra koja je prepoznala naš dosadašnji rad i izašla nam u susret sa donacijom u iznosu od 240.000 kuna. Od Zaklade Novo sutra smo dobili 240.000 kuna koje je uloženo u opremanje ovog kabineta, u namještaj, opremu, laptope, uređaje. Nakon donacije smo htjeli proširiti priču na taj način što smo uključili i osnovne škole. Donirali smo pakete mikroupravljača kako bi to djeca već u ranoj dobi se oslobodila i ušla u ovu problematiku. Iznenadili smo se iznosom donacije koji će nam svakako pomoći da u maksimalnoj mjeri opremimo kabinet, povežemo se sa osnovnim školama i pomognemo što našim učenicima, što učenicima iz osnovnih škola da danas hvataju korak sa vremenom i tehnologijom.